Bok, danas je 18. prosinac, 3 dana nakon što sam prvi put, 15. prosinca, napravio sklekove normalne, ne na šakama, nakon puno godina. A sve to nakon liječenja na daljinu, remote healing, tretmana koji sam dobio od Svea Life. Link u opisu videa. Znači sad 3 dana kasnije želim vidjeti da li ima neke promjene. Danas nisam dobio nikakav tretman, jučer su me radili, pa rekao, ajde da vidim koliko brzo to napreduje, izlječenje, ako uopće napreduje, čisto znači jedan control point. Znači samo 3 dana kasnije. Disclaimer, ovdje već sam odradio danas prsa, noge, što je dosta ovako naporan workout, tako da neki zamor već postoji. Ali ja mislim da ne bi smjelo utjecati na ove sklekove. Sad ću napraviti prvo par ovih kontrolnih sklekova na šakama, čisto da vidimo da to ide za kontrolu, da nema nekih problema. I ko što vidite, to ide. Nemam pojma koliko sam napravio, možda jedno 10 sad, ok. Idemo sad probati, evo, ovo je sve bez pokusa, znači sve pravilno. Malo sam, radio sam bench press i to, malo mi je zglob iziritiran. I sad čim sam stavio ruku sam osjetio da me probalo. Ali ajde da vidimo, da li ima popravka od zadnjeg puta. Jedan, dva, 10. Dakle, napravio sam 10 komada. Kao što ste vidjeli, nije pravilna forma. Još uvijek ne mogu skroz zglob okrenuti, ali mogu reći da je danas bilo puno manje boli nego prije 3 dana. Bok.